салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. имрӯза навбори мо бошад торт тайёр мекунем. торти наполеон. барои мо лозим мешавад 1 дона тухм, ним стакан ҷурғот, уксус, сода, 1 пачка маска ва орд лозим мешавад ва ками намак. дар ин ҷо бошад 1 дона тухм ва ним стакан ҷурғот, уксус, сода. ино бо ҳам ҳамроҳ мекунем. 1 дона маска. маскаш фарқ надорад ки чӣ хеле ки бошад дилхоҳ. ва каме орд. дар аввал орда 250 грамм орд 1 маскара ҳамроҳ мекунем. вақте ки орда ҳамроҳ кардем, анами хел бояд шавад. диден? ҳардуш якҷоя бояд шавад. баъд аз он барои мо лозим мешавад 1 дона тухм, зардиш, хати сабидиш ҳардуш якҷоя бошад. баъд 1 қошуқча уксус ва 1 қошуқ аку пурра неву молаҳақ барои мо сода лозим мешавад. агар уксус содаш бисёртар шавад, бӯи сода мегирад. барои ҳамқа камтарак лозимай ва 1 қошуқча уксус барои мо лозимай. мо ҳамроҳ мекунем ва хаф мекунад. анами хел бояд кобем хушро омехта шавад ва бояд хаф кунад. даиҷа ман бисёр ҷоша хай мебурам, барое ки видео дарози бад мешавад ва ҳам ман худам ҳам видеогарам, ҳам чи торт тайёр кун надорам видео снимат кунак. анам хел ва ҳамроҳ кардему хамирон бошад мехелем. хамир бояд на он қадар сахти бад ва на он қадар мулоими бад бошад, миёна. даиҷа хамири мо омода шуд, уро мо ба севакчаҳо тақсим мекунем. агар ки оилаи шумо бузургтар бошад, калон бошад, шумо ҳамин маҳсулотое ки ман дохтам шумо бисёртар медозед, ҳаҷмашонро зиёд мекунед. дар инҷа мо уже севак кардем. ино мепечонем дар пакетҳо, дар холодильник дар муддати ним соат ё 1 соат мегузорем ки камека ях кунад. инҷа мо уже хамирҳоро тинук кардем. хамирҳо бояд тинук шаванд ки ипаро-параш намоён шавад. баъд каме уже пухтанашам зар кардем. мо уже қариб чизои мо пухтанаш тамом шид. ман 2 кӯдаки майдак дорам, аз ҳамин сабаб наметонам ки ҳама ҷора видео карда хушро барои шумо. не ки асосии чизе ки барои ҳамин торт лозиман ман дар видео гузоштагиам барои шумо. дар комментария савол шудааст ки ман чандта кӯлак дорам. апаҷонои азиз, ман 2 духтарча дорам. дар шаҳри Москва зиндагӣ мекунам. дар 2 квартирага 2 комнатада. барои крем барои мо лозим мешавад 2 тухм ва 1 стакан шакар. хуб омехта мекунем ки хаф кунад. даҳуҷа уже мо чизомона пухтем. ҳам хетинак мешавад, камтарак пухтанаш ва агар дер бимонем, бисёр бимонем тез месӯзад. нигаҳ карда месем. уже бинем чӣ хел хаф кард. ман камакак аввал табуло шир мерезам барое ки камтарак зиёдтар шава. баъд 4 қошуқ орд медозам. 1 литрда 4 қошуқ орд медозам. орда вақте ки ҳамроҳ кардем хушро букобем ки ҳамин чӣ намонад. вобсита хеле сахтак адели нашава. ордо бояд ҳамаш хушро ҳамвор чӣ шавад, ҳал шавад. аллакай ман орда дохтам, кофтамш. ҳозир дар булои газ мемонем то ҷӯш омаданша мекобем. фақат бояд кофта бистем ки тез дараш мегирад. то ғавз шуданша ва як бор ҷӯш моя мекишем штраза. дар инҷа мо фақат кофта мистем. бояд ҳама вақт дар кофта бистем ки чия тез тавш мегирад, ғавз мешава ва тезек мешава. ман камкам видеоро мебурам. бо ҳатман фикр ро дар комментария нависед. шояд шумо дигар хел тайёр мекунед, ман дигар хел тайёр мекунам. фикри шумо барои ман лозим нависен. бо дар видеои оянда чӣ мехоҳед тайёр кунам, ҳатман нависен фикри худро. лайкам фаромӯш накунед. дастгириҳои шумо пешравиҳои мо.
аллакай кандак уже растет уже. Бозам кофта мисем фақат. بسیار آدم‌ها کریم‌هاشو برای بعد دیگه چه تیار میکنن. من همین خیلی تیار میکنم پستا، یعنی به همین شیر و دو تخم ارد کتی مسکه کتی. دیگه چیز همراه نمیکنم. ملکه خیلی چیزا برای من لازم نیست. من آسان تیار کنک میکنم که همه دیگه که بسیار آدم‌ها مثلا در خونه‌شون گنجی ندارن چی. من همین چیزی که در خونه یافتم چیزی که باشه بخدن میگیرم. در اینجا نیم تا مسکره بلاک میکنیم و در چی میدازیم. وقتی که ایره گاز گرفتیم این گرمه مسکه تیز آب میشود، خوش رو میکوبیمش، مسکه کدی همراه میشود و علکه بعضی آدم ها میتونن که در خلادینیکش گذارین، میتونیم که همجا سرازه تیارش کنین. من در خلادینیک نمیگذارم، زدت نمیکنم خونه کشه سرازه یا باره در خلاداش میشکم و میگذارمش. اینجا ویدیو را میکشم و این خوش رو من میکنم هموار آموده میکنم، بعدا باش ماده نشان میکنم که چه خیلی میشوه. من در شرکتی فابیلی کار میکنم پجناب. اگر یکم کس خواهش کار داشته باشد با من همراه شدن میخواهد یا که استفاده بردن میخواهد، دستافکار در تمام شهرها داریم. تاجیکستان، روسیه میتونم دستافکار و میتونم اگر خودتون رجیسترات شوین 20% اسکریپت کمی شود با بالایش ماده پدرکاری میکنم. انا اینجا уже کریم آماده شد، تیار شد که ما уже در قوطاش شکلن سر میکنیم. میتونیم که پیجای کریم شکلن در قوطاش قند جای کنیم بشکن یا که شیر گرم کرده بشکن برای تیز ملایم شدنش چقدر که دلتان میکشه. من فقط کریمی خوریش میشه که من اینجا уже کریم تورتی ما تیار شد همش شکلیم. در برای آرایش میتونیم که یک تا همین چیزی پختگیتونه در براش شکسته برای آرایش نخواهین شکلات. من چهارمغز شکل ریختگیم، چهارمغز. در مدت همین 2-3 ساعت علکه خودش تیار میشود. در موضوع شب شد من اینم بعدی شام تیار کردم. اگر نصیب باشه برای سحر میتونیم که بخوریمش. اینجا من برای شام گریچکا پلو کردگیم، گریچکا کارتوشکا کردگیم. کارتوشکا کدومی که سبزی نداشته باشد میتونند که با کارتوشکا هم میشود گریچکا پلو کرده. با جای همون سبزی من کارتوشکا داختگیم. سببی که سبزی نبوده خونه همیشه. اینجا уже بعدی تمام کردنی کارو برون بخنی را برکه کردیم، لباس را شوشتیم و اینجا در علکه تورتی ما را بریدک مردکی خونه علکه خورد. خیلی با مزه آمده برای شما را توصیه میکنم. با همین ریسیپتی که من تیار کردم شما را آماده کنید، به حد تورتی پلازت می شود. بینین علکه طوری شب شده در جای ما. نیمه شب ساعتی 12 شب شده. بلاکی ما به همینجا به اتمام میرسد. برای شما تنسیت خانه آبادی خواهانم. همه وقت سلامت باشین.